ntibavuga guhamba abazize jenoside, bavuga gushyingura mu cyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi. Bavuga jenoside yakorewe abatutsi, ntibavuga intambara. Bavuga abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ntibavuga abacika cyangwa abacikacumu. Muraho neza, tubahaye ikaze kuri Free Time Rwanda. Muri bino bihe by'icyunamo, aho u Rwanda rwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, hari abantu muri gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa se hari n'abandi bafite ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, yaba mubizi cyangwa se mutabizi, ugasanga biri kubagusha mu makosa cyangwa se ibibazo runaka. Twifashishije ikinyamakuru cya Kigali Today, tugiye kubagezaho imvugo zikwiye gukoreshwa muri bino bihe n'izidakwiye gukoreshwa muri bino bihe, kugira ngo mumenye imvugo ikwiye n'imvugo idakwiye. Musaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu buzima busanzwe, mu biganiro bya buri munsi byo kuri YouTube channel Free Time Rwanda. Yewe ugiye kubagezaho kino kiganiro nitwa Bravo. Cyambere, bavuga abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ntibavuga abacika cyangwa abacikacumu. Birumvikana neza kwa kuntu uvuga ngo uriya muntu, ngo uriya mukecuru ngo ni umucika, cyangwa se abandi ngo ni umucikacumu, uriya ngo ni ibiki. Iyo mvugo ntabwo ikwiye. Bavuga abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ntibavuga abacika cyangwa abacikacumu. Icyo kintu kibe clear, gisobanuke, ejo bundi uzagikora ugasanga uri guteza ibibazo. Bavuga kwibuka ku nshuro ya, ugashyiraho umubare runaka, jenoside yakorewe abatutsi, ntibavuga kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya. Uwo aho ngaho yawe uhita ushyiraho umubare runaka, umenye ko bitandukanye. Ikindi, bavuga gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize jenoside, ntibavuga gushyingura ibisigazwa cyangwa gushyingura amagufa. Icyo kintu cyumvikane. Ntibavuga gushyingura, bavuga gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi, ntibavuga gushyingura ibisigazwa cyangwa gushyingura amagufa. That is clear. Icyo kintu gisobanuke nacyo, abantu bakoreshaga iyo mvugo bayicikeho. Bavuga intwaza. Intwaza ni iki? Ni abakecuru n'abasaza biciwe abana bose, ntibavuga incike. Uri kumva amakosa? Kumva ngo uriya mukecuru ngo ni incike, uriya musaza ngo ni incike, ko ni ugupfobya. Bavuga intwaza, icyo gisobanuke. Bavuga jenoside yakorewe abatutsi, ntibavuga intambara, ntibavuga jenoside y'abatutsi, ntibavuga itsembabwoko n'itsembatsemba. Bavuga gato. Ntibavuga intambara, ntibavuga jenoside y'abatutsi, ntibavuga itsembabwoko n'itsembatsemba, ntibavuga ngo bya bindi byabaye mu Rwanda cyangwa amahano yabaye mu Rwanda, ntibavuga isubiranamo ry'amoko cyangwa ubwicanyi mu 1994, ntibavuga jenoside yo mu Rwanda cyangwa jenoside y'abanyarwanda. Birumvikana kwa kunumva ngo intambara, ninde babwikira ari intambara koko? Karaho muhera mupfobya
hari aho muhera muzana ingengabitekerezo ntibabwiye ko ari intambara. Intambara na jenoside biratandukanye. Ubundi intambara ihuza impande ebyiri zifite icyo ziri gupfa. Ushobora kuba muri gupfa igihugu, ushobora kuba muri gupfa imitungo runaka, mushobora kuba muri gupfa amafaranga, mushobora kuba muri gupfa ibintu nyine bitandukanye, bigatuma murwana. Iyo ni intambara. Ariko jenoside yibasira ubwoko bumwe hagendewe ku bintu runaka, uko bavutse, bagendeye ku ibara ry'uruhu rwabo, bagendeye ku bwoko runaka babamo, bagendeye ku idini ryabo, bagendeye ku karere kabo, uko babayeho. Iyo niyo jenoside mu itandukanye n'intambara. Icyo nacyo ndagira ngo kibe clear. Bavuga urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi, ntibavuga irimbi ry'abazize jenoside. Mutandukanye urwibutso n'irimbi. Amarimbi murayazi n'urwibutso cyangwa se inzibutso murazizi. Ibyo bintu mumenye ko bitandukanye. Ntibavuga mbere y'intambara cyangwa mbere y'indege, bavuga mbere ya jenoside. Ibi bintu cyane cyane umuntu akunze kubyumva n'abantu bakuru, aho ujya kumva nk'umuntu w'umupapa cyangwa se umumama aravuga ngo mbere y'intambara. Nkuko twabisobanuye ruguru, iyi ntabwo ari intambara. Ngo nyuma y'intambara cyangwa se ngo mu gihe cy'intambara. Iriya ntabwo ari intambara. Biriya bintu umenye kubisobanukirwa, tudakomeza kugoreka amateka, tudakomeza gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, tudakomeza kugira ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Twakomeje. Ntibavuga ko abanyarwanda basubiranyemo, bavuga ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi. Rero nyo kumva abantu baba hanze baravuze ngo abantu nyarwanda ngo basubiranyemo, ngo byagenze gutya, ngo bura. No. Ya ni jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga abafarije, bavuga abana bafashwa n'ikigega gifasha imfubyi za jenoside yakorewe abatutsi. Nacyo kibe clear. Ntibavuga jenoside ntibavuga jenoside iba yikubise cyangwa yituraho. Jenoside yarateguwe, irageragezwa cyangwa se irakorwa. Ntibavuga ko hari ibyagwiriye igihugu, bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Byanye kumva bavuga ngo hari ibintu ngo byagwiriye igihugu, ngibiki, ngo kura no gupfobya. Byose ni ibiki? Kura no gupfobya. Ntibavuga itsemba abatutsi cyangwa itsemba bwoko, bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Cyane n'ibyo mwivugisha ngo byo gutemba ngo ibiki n'ibiki. Ko no gupfobya. Bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga ubwicanyi, amabi, amahano, serwakira n'ibindi. Bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Kumva muri karitsiye umuntu aravuga ngo ubwicanyi, ngo amabi, ngo amahano, ngo serwakira, ngo bla. Bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga ko hapfuye abarenga ku bihumbi 800. Bavuga ko hapfuye abarenga miliyoni. Rwanda jenoside yatwaye abatutsi barenga miliyoni. Kugira ngo mujya mubibona, hakomeza habonwa ibindi byobo, imibare ihari mu nzibutso, bararenga miliyoni. Ntibavuga gutaburura, bavuga
gushakisha imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Mujya kumva ukumva wenda niba habonetse icyobo runaka, ukumva nk'umuntu ari kuvuga muri quartier ngo hariya hepfo ngo bari gutaburura ngo imibiri, ngo bari gutaburura ngo imibiri ngo y'abazize jenoside. Ntabwo bavuga gutabura, bavuga gushakisha. Ikintu nacyo kiba clear. Ntibavuga kubika neza ibimenyetso by'abazize jenoside, bavuga kubungabunga ibimenyetso by'abazize jenoside. Ikintu nacyo kibe clear. Tugana ku musozo, ntibavuga guhamba abazize jenoside, bavuga gushyingura mu cyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi. Hari imvugo nyine uba wumva zidakwiye. Ikiganiro nawe tugisoreje, nawe wagisoma kuri Kigali Today. Umwanditsi wacyanditse yitwa Mediatrice Uwingabire, ni umunyamakuru wa Kigali Today. Ikiganiro cyacu tugisoreje dukomeza kwibuka twiyubaka. Mukande subscribe tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye byacu tubagezaho. Ikindi kandi twibuke twiyubaka, ntidugaheranwe n'agahinda. Dufashanye muri buno buzima tubayemo, twubaka igihugu cyacu, dukumira abashaka kuducamo amacakubiri, abashaka gusenya igihugu. Kugira ngo murabyumva iki ahantu hose, twibuke twiyubaka. Murakoze cyane. Iyi ni Free Time mu Rwanda. Turabakunda, amakuru subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Twibuke twiyubaka.